A part of Layumkra Bazaar was rocked by a blast on the afternoon of the 10th of August 2021. Sources say that the incident happened at about 1:30 p.m. Initially, it was suspected to be a blast of the transformer and a gas cylinder around the area. However, confirmation from police sources say that the blast had resulted from an improvised explosive device or IED planted near the site of the MECL transformer. Small ya kacing betai. Di kan ni kita ka baca elektronik bah ban betai ki transformer. Dengan ai malaplo. Di ngaperkat to fire brigade ngaperkat entah ken namar ba kini ki dukan hang ni em si ja kha ya katu kacing betai ki transformer. Di hadian pada ke klem lep show kalat jung ni. Ngong MP kan ni takam dei re ka kacing betai transformer namar ba tang la betai transformer kalat brok wei la lep not. Dia ngawat jengkep ngafon ngakeli ngafon shwa namar ngasngo ba location kadi hajan yau ngafon i president jong ka market committee ngawang pi long kumno yang ni madam la kan det kat bala ho pi bet ya biang pi lemdan ba mensau yang madam tang ti hapo hakatu ka biar ka ba hajan tam yang tong tiar ba betai de betai ke erang tawon de ka gas yang em namar katu kedukan lemdan jeng julor napo kan kadai nabar Ti EMDC advice ngai yung lejang gut chatut tinga wanno sini. Ti ndala yung iyo keren ye kitu ki bamensa idon iwe bamensa armut si para ti pun kot ki kedukan hangti. Lagun benai ki klemple kedukan namar ka lockdown. Ti tindala iyo relocation ti yung tokin ya pleno gidang ye pun kot ye kedukan. Ti ha kata kajing betai iwe na ki si para la mensau la dai da kayet daki mau daki la dan kikat sibon ma kakti kakajan idang yo emergency treatment mentahan Nazareth idang le x-ray ru kenang ba inum ban-banwat yo don kinu internal injuries itu iparajong ite iklem la su tang ban plate ru ya kakmat namar ba la dak dakatdem la su engulf dakatdem hakatu ko jaka ti ndala yo ikum tu tingi mudur bet bakam daire ka gas kam daire ka transformer maru ti transformer ti hedin rudang sia dep upgrade ngalak kuslay yo dei tei ti ka transformer rutlam betai ti ka jingkali kami ka eg betai ti ngilayo jingtip mentan na DC but SP ba ka don ka LED blast kila dep ong tamba ka sulong ba mentah kindang invest IED blast mentah ki hab ban investigate further tikadai ka IED blast but pinsayo ya ka press release na ESP dalade hakaban pensyai ya kata katno kajing klan it was a timed IED te kalong shocking yang ni ban tip ya kani nama nadu menengi dang ya up iki punet bakin ya thu ingi ka ai ka baca Tinggi dang up ya ka official communication na ki police ban pentip ingi tambah kani kalong a big shock to all of us and issue I kublay shibon ba yo blay ba klamdon kanu ka fatal injury ki tegi building sate shadin pinapet lapat lot kiyet pinapet ki building sangi lapat lot kiyet naka impact jong kata kajing betai di imat ba kata kajing betai ka kumbanga sutu na ka brief ka bangayo kandet unofficial brief na kipulit balak ti batla tep yung tau ID syapok kandau kandet not a very deep digging they henry all of this ngidang up to be verified by the commission official communication na kipulit kalong shocking yang ni namar kamtam le ginong yaw ngidang sudap convince ginong yaw bikin relocate no hakane kedukan batmai kane gede gesni ka baar baka play kedukan kadang don kajing snow song shit kajing snow comment re sendet kalong kumni te kalong shocking yangi but ngi condemn ya kane ka barbaric act namar ba mudur mapise la dadon ba mensa tingi ngi suang kumniken kipat ba kum ini por te de ban yapet bahala dadon kanu ka jing train ne ka jing le mano ba bu kanu ketiar ne ba i phla ba kiti ya kanu ko jaka ladapi don kanu kum kata ka movement wat no mentire pentip namar ba
kum kani ladadai ba mensau kibril ladadai ha kejak hapo hayau ani pilak ban motor ka long ko susi sibun ke tengah trai ban ki bangin chu tharai la ni kha fa kten farik yang speculate dengan trai ka jenjar ba bangin le kata ai ki pulit dengan trai kin le ka kam ka badon kam ka jongki ki hi nga trai kin sayo hi ne na kalian ka jongi dengan trai bangin speculate kami ta nga trai kam kambhar ni wa haki jing sisa ki di dukan ba sya khmat bar khoi ki download ki CCTV camera ki habon ki dukan ki don CCTV camera te handai kani ka area nang ni bat ma ba bo nong no kadi galenti pada dien jaga yo don ken ke CCTV camera madang su shift ya kini ke yo hi tengah try kani ke jingja ko jam taksi na try ngin hab ben ya keren bat kini ki nong ki try dukan badan marjan sodong ni mga try kalau ada ka por ni mengin sedang no mengin ong yaki bakin bu no kini ki CCTV camera marlada gidi begidon ki CCTV camera tengah try ngila ala man ah ini ni kinja conclusion andai namar ka jing bomdon ka CCTV camera tika long ko mentah banginia tip menu bawan menu balej hakno ko por ka ja kumno ja ya kata ka diging ya tengah try kani diging tili ka ba dong kam ha bat ngan an kula rifiba kini kidukan baro hang ni ngin sa ong yaki makin haban install no iki CCTV camera nam taka safety nam taka jing song singan gindup tip kan jayu la dadon kum gini kita jenta. A press release from the Superintendent of Police Sylvester Nongtanger suggested that preliminary investigation is on to further obtain details of the blast that occurred at Layumkra Bazaar, leaving 2 persons sustaining minor injuries.